Većina ljudi koji gleda moje videe i prate me znaju da se bavim sportom već 5 godina aktivno. Zato ću u ovom videu pokušati transformirati moj kamermana u 24 sata. On je kamerman. To je on. Tu se sva magija dešava. U njemu. To je glupo zvučalo. Sada ćemo uvesti Tonija u trening. Toni, da li si spreman u svoju veliku, masivnu transformaciju? U samo 24 sata. Da ili ne? Da. Da li si spreman na pakleni trening koji te Ne. čeka? Ne. Ne. Tonijev trening se sastoji od 500 metara trčanja, od 5 zgibova, 10 propadanja, 4 chin-up zgiba i 5 diamond sklekova. Sada se možemo zagrijati prije treninga i da vidimo kako mu je bilo nakon svake serije. Prvo se moramo zagrijati za trening, normalno, Toni, da vidimo koje ti vježbe znaš od zagrijavanja. Kako bi se ti zagrijao za svoj prvi trening? Trening u kojem bi se ti transformirao u 24 sata u leteću vjevericu. A normalno od glave pa sve do pete, znači. Bravo. Vrat, Kako bi normalno. krenuli? Ajde, pokazuj, to ljudi sa tebe gledaju kao primjer. Znači kao Zajebavam prvo se. treba glavu malo vrat, razgibat Dobro, na svaku stranu, dalje. ramena i ruke, sve obavezno, laktove, Laktove, zgibove i zgibove. Zgibove. Zagrijemo zgibove, zglobove. kukovi isto. Boras, kako ti to sve znaš? On zna, Ja pratim on- Antonija. on zna Vi više od morate mene. Isto znati. morate baciti like na ovaj video, da? Noge, isto zgibove na nogama. Ali dobro, mi na streetu smo poznati da ne radimo noge, tako da noge nećemo zagrijavati uopće. Da vidimo koliko zapravo ti zgibova možeš u seriji. Ajde, brojimo. 1, 2, jak je Antonio, Buras. Ja sam mislio da neće moći toliko iskreno, prejaki. 4, 5. Ja sam zaboravio brojati. Još, ajmo još. Max, još jedan. Ajde, broj, još jedan. Antonio, vrijeme je za propadanja. Da vidimo koliko možeš propadanja danas. Ajmo. Let's go. 1, 2, full max, 3, 4. Ovo je tvoja transformacija, ajmo, ne moja. Ja sam već jak. Bravo. Full max, ajmo. Ajmo, još. Niže to, bravo. Bravo, još. Buraz Antonio je prejak ovako. Vidite sami koliko propadanja može. Antonio sad radi maksimalan broj sklekova, sad ćemo vidjeti kako će to ići. Kreni, Toni. Ajmo, Max. Ajmo, sklekovi ti moraju biti jači nek propadanja, inače si čudan. Toni je prejak. Ajmo, još. Full. Bravo. I? Prva serija. Pa Može za da- sad je okej, nije još ništa, ali sad će krenut polako. Sad će krenuti polako. Prva serija kao, pa nisi nešto umoran, ali Pa, druga da. serija bi već trebala. Na Peta. kraju će već biti tu. Peta serija će već biti ubijanja, a? Bravo. Bome. Antonio je dovršio svoj trening, ubio ga je. Antonio, kako ti je bilo nakon treninga? Kako se osjećaš? Da li si se ubio na treningu, je li ti bilo jako slabo? Pa gledam, za ovaj Doći trening tu bome malo. sam se ubio i bome je dobar trening i sigurno ću ovako nastaviti i bolju formu da izgradim i Da li misliš da ćeš bar do sutra, bar neke, mislim sigurno nemoguće je sad napraviti neku veliku transformaciju kroz ta 24 sata, ali da li misliš da ćeš doći do bar nekih mini rezultata u izgledu ili u formi ili u nečemu? Jel smo stvarno odradio brutalan trening? pa, za ovaj trening bar malo bi trebalo biti. Tako da eto sad nakon treninga obavezno svako ko je počeo trenirati ili ko trenera već zna
da treba odmah nakon treninga otići jest doma, nabiti se proteinima, tako da ćemo mi sad otići jest negdje, budemo mi to snimili sve, pa idemo papati sa lijevom rukom, jel držim sa desnom. Idemo jest, vidimo se. Evo, jedemo piletinu za kraj treninga. Mislim da sam Toniju dao prejak trening, ali to ćemo vidjeti sutra. Znači umoran sam i ovo mi baš dobro dođe. Ajmo, krećemo sa maksovima. Kreni. Ajmo, možeš ti to. Buraz, mi smo Tonija ubili jučer. Upala mi fića. Da. I zadnja disciplina sklekovi. Antonio ne može ni jedan sklek, Buraz. Antonio je mrtav. Toni zapravo nije ništa mogao više napraviti nek što je ono. Dao sam mu očito prejak trening. Šta misliš o tome? Kako ti je bilo nakon što smo jeli? Da li si se osjećao umornije? Mislim, da li si očekivao da ćeš napraviti više, iskreno? Ili? Pa danas? Jučer nakon treninga sam se osjećao umorno i to, ali ovo danas nisam očekivao da će biti ovolika upala. Baš jedva da napravim sklek i takve stvari. Mislim, realno, ako realno gledamo, nije moguće transformirati nekog u 24 sata, zato što nije moguće jednostavno vidjeti nikakve promjene, ali iskreno dok se radio vidio sam, vjerojatno je to radi upale, ali dok se radio zgibove i sve, možda ste i vi to također vidjeli, ali vidjeli su mu se više mišići, više su mu se iskazivali. Da, ozbiljno. Evo sad dok fleksaš, ti je biceps puno je jači. Bar neka mala promjena, jer nismo stvarno mogli napraviti nikakvu promjenu i da sam mu dao preslab trening ne bi ništa napredovao. Ništa ljudi, to bi bilo to od ovog videa. Nadam se da vam se svidio. Hvala vam na 1K, usred snimanja ovog videa smo došli do 1K sabova. Hvala vam puno, ultra sam sretan. Sad idemo još jače, kontent ide bolji. Kao što vidite idu duži videi, kvalitetni videi, bolji kontent. Uživajte u ostatku dana. Mi se vidimo u sljedećem videu. Rapa, rapa, pa. Ćao.